Thobela. Ke mokobane wa bolela go ke mokobane PP ka nomoro ya boithuti le go 211109416. Lebaka ke Thupa. Ke tlo dira presentation e le goreng ke tlo dira ka Sepedi le leme la gage e le gore tlhogo ya ona e ka tselela telago. Ana Thupa ge ka bušwa dikolong baithuti go ba bana ba batletše go mebileng ba ka tla ba fokotšega na ka nako ya sekolo. Ya re morutiši ga dinyembe a botšiša a re o dumelelana le yona fahlela ka mabaka ge o ganetšana le yona fahlela ka mabaka. Mme nna ke re aowa ke a gana ke re aowa ke gana tšana le yona tlhogo ye ke gane tšana le yona ke na le mabaka ao a thekgilego lebaka laka. Mabaka ka tlabe a le mo godimo ga mabokgoni a polelo a le amane a le rena le go theeletša go bolela go ngwala le go kwa. Tlabe ithekgile gare go mabaka a mabokgoni a mane a go ithuta polelo. A re tsene go mabaka a gore nkane ke ganetšana le gore Thupa e bušetšwe sekolong goba e bušwe dikolong ka lebaka la gore ngwana ge a ithuta ko dikolong ga a ithuti ka Thupa. O ithuta fela ka go ngwala le go theeletša. Lebaka kudu la gore ke gatelele gore Thupa dikolong ga e botlhokwa go ba ga ge nyakege ke gore bana ba kgona go rutwa go kwa. Morutiši o kgona go dula fase le bana a ba rute go kwa, bana ba rute go theeletša, bana ba rute go ngwala, bana ba rute go phethagatša ka mokgwa ena a nyakang ba phethagatša ka gona gore ba tle ba bele bokamoso bo bobotse ba gole botse. Ngwana a theeletše ntle le o bethiwa, ngwana a ngwale ntle le o bethiwa, ngwana a gapeletše gore a theeletše, ngwana o ruta ke morutiši gore ga theeletše ntle le Thupa goba ntle le go bethiwa. Go bethiwa a wa dumelelwa ke ka mo ke gatelang taba gore aowa Thupa ga e nyakege. Bjale nna ka nagana gore bana goba barutwana ba batletšeng kwa mebeleng kwa ka lebaka la ka ge ba tlogile goba ba tlogetše dikolo ba ka ba tlhokile tlhahlo e se ba nako tse ba le dikolong mathomong ba sa le dikolong ba tlhokile tlhahlo le keletšo ya go ba botša ka bohlokwa ba thuto maphelong a bona. Le gona kudu re ka se name ra ba bala molato bana ba ba le mebileng. Ke kgopolo yaka ke na le mabaka goba ke na le lebaka la gore nkane ke re ka nama ra se ba le molato ka kudu. Mabaka ka ithekgile go di-theorist goba ke di-theorist ba ba ditsebi ba ba dileng dinyakišišo e le gore ke dira dinyakišišo ka humana e ngwadile ke Davison 1993 le Tumashabe et al 1997 ba go ba bolela go mabaka goba e le ditsebi tša tšeo di nyakišitšego ka go tlogela ga bana sekolo ka sejatlhapi re reng ke school drop outs. Bona ba ngwadile mabaka a mmalwanyana a go dira gore nkane bana ba tletše mebileng. Le lengwe la mabaka o thoma la mathomo ke bohlokwa go ba le bohloki ka lapeng e le gore e wela ka fase ga economic tshwarelo e welago ka fase ga economic courses ka sejatlhapi ba e bitša bjalo bo Davison le bo Tumashale ba nyakišišitše taba ye ba re ke bohloki. Nna ka e nyalantšhana le seemo se re leng gare go sona o humana ngwana a le sekolong ba sekolo ba etšwa maeto a sekolo bana ba ntšha ditšhelete tšela tša go apara dikobo tša go kgabiša mmele ka tšatši la Labohlano ko sekolong ba ntšha ditšhelete ko sekolong. Ke a mangwe a mabaka motswadi ke na le bohloki ke sa šome
ke isitse ngwana sekolong a sena le ka tšhelete ya go patela, ngwana o feleletša a tlogela sekolo a nagana gore ka gae re a palelwa, a tsamaya a ya mebileng a o nyakana le mešomo ile a tlogetše sekolo o ba a tlogela sekolo. Le lengwe la lebaka le le gore ba le humane di-theorist bo ditsebi tše tša rena tše di boletseng ka godimo ke setšo le tumelo, ka sejatlhapi ba re ke values and beliefs. Yona ka re ke nyalantšhana le seemo sa rena ka mokgoreleng ka gona, setšo le tumelo ke tšona le tšona di dira ke mabaka a go dira gore ngwana a tlogele sekolo. Lebaka e le la gore mo motseng a re tumelo ya bona e re ngwana kudu wa mosetsana a fitlha mengwaga ye itšeng swanetše a tlogele sekolo a tlhokomele tša lelapa a nyalwe ka mantswe a mangwe. Bjale yeo le yona ke lebaka la go dira gore ngwana a tlogele sekolo ka lebaka la gore molao wa mo nageng ana mogagabo mo a dulang a go tšeng gona ba re aowa mengwaga e itseng ngwana ka o nyalwa o tlhokomela tša lelapa. Bjale le lengwe lebaka la boraro le re le humaneng ke go kubiwa ga bana ka phapošing, yona e wela ka fase ka sejatlhapi ba re ke throw out. E re nyalantšhana le seemo se re leng gare go sona ba re ihumana re le gare go sona ge bana ba tlogela sekolo ke lebaka le la gore morutiši ko sekolong ngwana ge a dira tše di tswileng tseleng, mohlala morutiši wa mokoba ka phapošing, ge ngwana e seangwa le mošomo wa gae morutiši wa mokoba ka phapošing. Bjale yeo le yona e dira lebaka la gore ngwana a feleletše a sepela a tsamaya a tlogela sekolo a ya mebileng gobane ka gae ngwana a ka se dule ba tseba ngwana a ile sekolong. Ko sekolong ngwana morutišo wa mokoba ka phapošing, ngwana o feleletše a ile ko mebileng ko seterateng a tlogela sekolo. Ke mabaka a re a humaneng aue a ngwadilweng bonnyane ba gona. Bjale ge a re tsene mo molaong wa lefapha la thuto gore ona o reng ka Thupa dikolong, ona molao o ngwadilwego o molao wa karolo ya 10 ka sejatlhapi ba re ke section 10 of School Act, ke ka sejatlhapi e ba o tlhalosa molao o. Ona o ngwadilwe gore morutwana ga go morutwana yo a swanetšego go bethiwa goba go bethwa ke morutiši ko sekolong. Ge morutiši a ka humanwa a betha ngwana ka thupa goba ga betha ngwana dikolong o tla bonwa molato ke ba lefapha la thuto goba ke ba lefapha la kgoro, ke molao wa lefapha la thuto ge o bolela ka thupa. Bjale ge a re tsene mo go ye ka sejatlhapi ba e bitšago gore ke discipline. Ke le morutiši ke na le maloka a go tlhokomela phapoši oba kamora yaka ya borutelo e le go phapoši yaka. Ke na le maikarabelo a go e tlhokomela. Bjale swantšwe ke dire bjang gore ke e tlhokomele ka gore thupaši a ya dumelelwa gore ngwana ntheeletše swantšwe ke dire bjang. Go bonolo kudu re tlo tsena go lebaka la discipline, o gala bana ba gago gare go phapoši, o ba gala ka lerato, ka tlhompho, ka boikokobetšo. E tlo ruta gore bana ba ge o ba gala ka tlhompho ka lerato e tlo dira kwano gare go phapoši, ya ba dira khutšo gare go phapoši, ya e hlola khutšo gare go phapoši, wa ba le lerato wa ba le tlhomphano. Ge re galana le bana ba tlo tšea mohlala o mo botse go nna ke le morutiši wa bona. Bjale ke ya mafelelo, ke sa gatelela ke le mo mafelelong a polelo yaka a presentation yaka gore ke sa gana thupa ga e nyakege dikolong, thupa ga e nyakege dikolong. Morutiši ge morutwana a dira tša go tšwa tseleng
ke le morutiši swanetše ke dule fase le morutwana ke mmontšhe mabaka le botlhokwa ba goreng botlhokwa ba sekolo bophelong ba gae, botlhokwa ba go latela molao le melao ya sekolo gore o kgone go tšwelela pele mo bophelong. Morago ga go dula fase le ngwana ke mmontšha mabaka, o ka direga gore a tšwele pele a dira tša go tšwa tseleng goba tše di sa dumelelwago. Ke mo re memang tlhogo ya sekolo. Tlhogo ya sekolo e tla o re thuše ka ngwana wa rena šo. Tlhogo ya sekolo le rena re dutše fase ke le morutiši re bontšhana a tšwela pele a sa kwe ngwana o. Ke mo re memang batswadi ba gage re bontšhana le bona gore re ka thuša bjang ngwane wa rena letšobana le la rena le kau le la rena le bokamoso ba rena bo re bo tšwele pele bophelong ka thuto kudu-kudu re ka dira bjang. Awa ke fetša ke rialo kgomo ya nye boloko ka moka ke fetša ke rialo. Ntlosa mosela seripa ke a leboga.